Kori ke hufanga mohenga hi talafratap ko tope o ku fa o atu pe meheni ka ata mo ai fainga mari ko ni pongpongini ke o atu ai ko mo polokalama ko ia ko mo wanga maheni ke ai ko FATUFONUA fo o ai ko ma o atu mo pe meheni pe mo PIVENI PIUKALA ai polokalama ko ia ko FATUFONUA fo o ko kori ke fatapu atu ke hau ek ka ma ha ta kiloto pe ke tonga ko tope o ku ongo atu ke te mo tole tau polokalama ko ia o pongpongini. Patanga pe ko ngole re atu e polokalama ke te motol ki apina pe fetu o ku ke iai ke lava ki tau kau fataha e polokalama ko ni pe mo kada ke to ki share tu pe tau polokalama i he pongpongi ni foko fia ke tau re ya PIVENI ya o ku i he ni ke makau fataha tu i he polokalama ko ia o e wikeni malo nga au pe mi hena ko ilo ko nga hi wike fe mo ki na fugen he le ai hopo mo nga hi me ke ka nea ma ko ki he wikeni ku tau fa malo pe ma o ki fa nga mari ko ni PIVENI ke whahoko ai e polokalama FATUFONUA fo o fefe hake ki a honi. Alo bisolo ta malo e ma fe mari. O gore de pe ke hu fa de be fa da buka e. Ko ia, ko e ka weni nga hu ke fe mo ki nai. Yo ko e ale le pe fo noa e mai aun, na u mai u ke ko. Ko e o mon foko e o ku te mo ki na holo e ke nu vele nga yo po ko au to fa se ko po he to ple lulu na o sa te hopa se misika ne o to ngale a e hopa mateni e a hon toi mai hopo a kapeli pa mo hopa xiaoxi i he fa singa weekend pe moia ka hange ka jau i tolo i pe o hopo ko ya. Koi. A se pe o ku fe mo ki na pe mo fa mawanga. La he ai u hopo pride brief. O hopo le va ko a tonga tapu no mo tonga tap ni mama halo. E kon ki mo imagina ni. Koi. Ko kon ki mo imagina ka tu. E ka te a hopo tolo i he me weekend e toki toloi peki me. Ego me pe ala. Koi. Koi monia pito ko nga ko tuu ia ko tai nimi ke ngai hopo. Ai o ku o fia foko ne mahino ku vave a pito hopo. Ni kona ku ose hopo ia e se me sika pe mo e fonga ko tonga tapua. Ai ko tali peni ke tu ni. Ko di mahalo e ospe pa me hopo ia ko pa mo fa fonga tong tap fitu i he weekend pe hange ko lau ko ngahi hopo ko hanga mai moia tau amana ke pe ka nga e akakai fonua e te nau whanongo ki he ola hopo ko ia ko taha ni o ngahi whekumi ko ki whamau to tonu lava ke whaton a ke tau sistemi hange ko ta wha polokalama ki ai aia kone tu koni e PIVENI ko e tala tu ni ia kone mahino pe ngai hopo ia he kai ke tali ia ke nau oskotoa ko e mau pe a hopo ia hau no tu ni ona ko he kai ke tali kotoa e ke nau to oska to pa to tala Io ko ia kai fo fa mau ni asi he osko ko malanga tu ko e hopo ko ni a misika pe mo ping fasi ko ne mau pe ia
ene tafagi o announce mai hopo. Aya na bebe as soon as practical. Ki ai. Koi. Aya kai ke o maha time wa ho va me ai to tala mai we ge wa me ndi tala tu ni. Ka ko ni o kai ke me. Ko ni faria bana ni afi. Koi. Koe, de tu whakatai ni mi e piveni koe o ku lahi foki o ku lahi ngahi longoa a holo ma ngahi whe whakatontonu a ke ole ngahi ahoni. Ko hinga ko tau liri ko he wafi hongo fulu. Na ku whanongo i he polokalama koe na mo whahoko. Ia ko tokita Steven Halapua. Ia pia mo tokita hakone Lopet Centuri. Pia mo koe. Pia mo se tita. Na mo whahoko e polokalama wha eke aia. Na e whamatala ki he ripoti ko ia. Ai tuipere hake i he wafi. Ki he ririu kone he wafi hongo fulu. Pako mahu inga ia ke u eke atu i he ripoti koe. Ni koe inga ke whaiha ki whatala noa mo koe. Koe inga he ku mahu inga ia he koe konga lahi eni koe sistemi eni o tau tala noa ki ai he taimi ko toa pe FATUFONUA. Pia mahu inga ke whaiha no te ki siolo loto ki he ripoti koe ni. Koe hae ngahi makatuunga ma ngahi mea koe ia na e hanga i he toketa. Ka mahino pe whokia te au ko toketa Steven Halapua. Na e whengawe aki ko ia mo e tuipere hake ko ne mamao. O ki he ripoti koe na e tari ko koe ke na ua wha eke kakai e whonua. Au ki tō pure anga. Pe neongo na e tō tau ai tuipere hake. Pe a hoko atu e Steven Halapua ripoti koe ni o au ko hono ave koe ki he tui. Aia ko ripoti e ni na e ave ai na e tala he kakai. Ko ripoti e ni na e o tala noa mo kakai. O mau re o koe e kakai. Pea ko hinga mea ko mahu inga ia ai ke whakafoki mai ke ta polokalama koe ahoni. Ke whai ange ha wakai ki ai, ki ho wakai ko ia ki he ripoti koe ni. Pea mwene tuu ko ia he koe konga ia o ku mahu inga o pito ke whahatala noa ki ai. Koe konga uraki ko mahu inga ia ke u eke atu ke ta sio ange ke hau ko e ripoti koe ni. Aia mahino pe ia ko ripoti, ani ko he tauriri wafi hongo fulu. Na e kai ke whakawhalala ia he fo ripoti ko ni ai tuipere hake. Na e ai mo ripoti ke he ia na e whakahuma ia ke tau ririu ko ne wafi hongo fulu. Ko ngā pe ke mahino pe tonu ko ai mea ko mau ke ai pe ku hala, mea ko whakaukau ke ai piveni. O ia e sol. O raki ripoti ko e komite tuipere hake. Pea ko ripoti wa ko ripoti ko ai komsoni constitutional and electoral commissions ai tui nema o ripoti ka ko lo wa mo ripoti ko ya I he lau a aku kai ko me ai nei whakaheke heka kia ririu e wana hong furu me koe about the whatongai koe foi hiwa e na talupe e ku mahino i e liliu koni he wana hong fulu. Mo e ku hiwa i e foi fasi. Koe foi whaoa paasi. Koe foi whaoa paasi na e whai e talaketi ka mo e pure anga whetsevere o e aho ko ia. Well, kei consistent pe e ku lau koe apa ko kei tui pe kia o au kia hanso. Aia ko pehe koe ripoti tu pere hake. Koe ripoti e koe koni kou tala noa ki ai ana e oang koe ke tu pere hake pea mo toke tā Halapua. Koe ripoti e ni o CEC ai a koe na e hangeha komisio na whakatui na e whakanof koe ripoti a tu pou nima. Ai koe huinga koe na kaipe ke koe ripoti e na e whae tau ririu. Ka koe ripoti whe na e whae tau ririu a tau tau. I he wawhi ngā fulu. Koe tau ririu na e hijack ia. Na hijack ia hange ko blau o a koe foi fawa pas. Na it's a completely different platform. Na whakaheke heka ke ririu ko ni sutone. Koe kulea ko ni with confident. He kono uhinga koe ririu na whaike whamauhanga na kai peke tala noa ia I hataha o ongo ripoti ko whatano ki ai. Ririu ko na whaike judiciary.
Na kai ke kauia hono tala noa I. Pena kai ke kauia he term of reference of both of these two reports. Ai ngau koe. Na kai ke kauia ai. Ai ko me ko fa ba ko hinga ko fa ba he ko liri ko ni sutone. O kai ke align ya ka recommendation o e ongo reporti ko. Ko ma ko o kai ke ma ai reporti ko ni ai tui pere hake ai tala no ka Steveni. Reporti ulo akia. O ko ma o reporti komsoni ko ni tui. Reporti wa ia. Ka koe mea koe na tau riliu ki ai. Koe foi mea ko whatara no ai. Koe foi high check ia o uhinga ai. He kono uhinga he koe solo ka hanga articulate ai uhinga o whaia e longa a. Kono uhinga ko hono toi koe foi na ta fa POLOKALAM ki mo pa fare a ko hono tari ai fa o ku fa ere fare ti ko foi tari ko ia o hinga e ko hano nga he ko ke fa na tula solo everything o kai ke naturally progress ke make sense ke atamai tangata mo fo tu na tula ko pau ke pare mai he me na tula e mo te volo o hinga blau solo tu vole fonua koe mana koe foi fa era ne fare ti ko tala no ki ai koe whakatato ko ni koe whakatato ko ni koe ko hasino ia ko hanau fa ere o koe ke a hanau fa ere ai ka aku whanau ia o ne whanau I mai foi sino koe si kiso penol. Uhinga I blau solo. He tutone, he konis tutone ia, koe si kiso penol, koe subcommittee ia, ai whakataha to koni. O fe paki pe konis tutone, mo konis tutone he kupu ni manoa, koe whakataha to koni, koe prerogative pe ia ai tui, ki he foi capacity whakawhare I pe. O koe mui pe solo ke ngaka kau whakatala noa he foi he koe tupu anga ia ka pau nai whakanatula anga hono design ai liriu he koni stutone I kai ke fe paki pe longo a pe fe hulu naki holo Mone pita koe I whakau fuko ia e piveni o ku mahino o pito ai whakau ko ia ke hanga o mai. Ko I ngā koe whataha toko ni, ta whatara noa puki ai I he taimi ko asi mai ai e pēnolo koi I whataha toko ni. Ka koku, ka pau ke te tau whoki mai ke he fo I ripoti, mahino whihala koni ko ke hanga point out koi ni. Ko fai mea taha ko mahu inga I ai I he tala noa ko a Stephen Halapua. Wa ko ai ko ne pehe ko oku lotonga I ai e constitutional crisis. I tonga I he taini mi talu me he foi ripoti. Pea ko konga taha nai maari hene whakarea nai whehu e tu kia. Ko ha mea oku crisis I ai. Pe ko whea ripoti pa tamai Stephen ia. Eke ka piveni ko piveni na ne o mai tari. Pea te eke tu ki ai pita mai Stephen. Nai tamai piveni ko ripoti ko atu pre haken ai whao I he kapa bebe. Oku ia e constitutional crisis I he ripoti. Oku ketui oku velite, velite whakau ko ni. Na argument mahu inga ena mai lopeti. Pea ko whanonga I he na whamatalau na taktaha ngo fui tafa aki. O mai lopete ne argument maari pe ko mai Stephen ne vakai fe hoanga ko vakai ki ai I he tala no ko ne Stephen o ku ia e constitutional crisis ko hinga foka a Stephen ia a toke ta ia ko taimi ko na atua ripoti na ka ke te fie ma uia ke na fai hanga we ha to whakalere ki ai
ko implement ni pe ripoti fare area ko fu i poi ni pe a Steven ni ko na te hanga ko translate mo me ko ya ku alu le ripoti a no fe la ovava Io e solo ko apa lo pito pege o tangata ko ini. Na ai me na mahu inga ia. I he polokalama ko ia ke whanongo. I he mea i he na whakaukau. Ke manatui. Manatui e solo ko whanau i anga e artificial intelligence. Ono whaingai. I ono whaingai ke lava e kautawa Britania o ti kouti ai whekau ai kausia manne. Ai koe nauanga intercepting ngahi message ko pasi holo ngahi. Penau whenga ke nauanga o whakatonu rea interpret ke lava ke nau witi ai ngahi whekau goia. Koe he kulahi pe ai koe whetutaki e misini. Kaka i he whetutaki koe tangata solo o ke iai pe ai elemeniti a koe hono encode kouti. He kulahi mea iau tau rea ati o kai ke tau uhinga. Ki he uhinga koe o whanongo aki e hataha. Ai o whaingata ke te lava o place yourself in the minds o e taha koe ne o mai information. Pea mahu inga e ke te taimi ke te whanongo ange ke kou whaanga o. Kou whaanga whoko o rea i whoke kau pou hena patoa. Nā koe hena mahe o tua te ringa ke ua. Pea taha i ngutu. Ke whanongo tu oua. Pake rea tua taha. Koi. O mahu inga gana mahu inga ia ke whanongo. O kai ke tui paton ke tau. Cham in pe o hijack ha foi whakaukau o hata. I he foi statement. Without really understanding ha e mea na uhinga ki ai he solo. Koe whakaukau o mai Steven ni. Ai constitutional crisis. Koe foi statement ia, me peise foi statement ko ia, i he whakaukau na i kai ke implement. Ai ripoti, ai tui pere hake hena e osi mokoi ene a whioki ai. Okay. Sai. Mahi noia mo one whamatala ko ia, whamatala ko ia, na i kai ke implement. E koe o mai lewa whiwhi. Pe koe toi mawhai mei whi, na e hangai he whare area, o mai ripoti kehe. Ke mixi e ongo ai foi ripoti. Koe foi whakaukau solo he koe ngai peheni. Koe komite te ui pehake na wange nau term of reference. Ai ngahi erito i mea ke nau hanga o saweai pe nau o mai e nau recommendations. O iai foi scope, iai foi whakangatangata. Ki he o whekau ati pe a mono reallocate mawhai ki he foi sino koni e lalahi tolu na iai Privy Council ngai foi sino mawhai lalahi e tolu. Whaunga whiri whare area pe a moe Comson whiri. Ai koe foi mechanism ia. Na define he term of reference. Sai.
Kono o mai ko term of reference ke nau fai fo mea ko pa nau ha mo nau recommendation ni once o kutari o kai ke tui ke position ko na o mai Lopezon teori pai ni ke tok o mai ki fai whakaukau e whai kari. Ai ko tui ko foi conflict ia nei novo e tangata. He kono hinga he ku kehe ai mo koi na fio ke hanga tuang hono mafai. Pe kehe mo hanga hi men kehe ia I he konisu tone ko fe mau e kakai ke pe ia. Ai ko foi ala ko a fare area ke na to tanaki mai on report ke he ua. Report ai opposition ni ai go pro democracy he time go ya. Mo to report ai kabineti. Ko muy. Ai ko pe ko lo peti o mai report ai ko ne específicos mo koi motari en afio. O mai go ki fare area ke imprimeni to hanga fare area to tari mai report ua ke o mai ke na te faton ton ake report ko ni ko fehu ire ma ko beriti ke o hake he taimini e solo ko term of reference me fe na o anga ke hongo committee ke he ko o ko siore mai ke uhinga le vai o kai ke make sense ke to o mai o report ko e ua ko ai ke o foki pe foi mea ga solo ke whakaukau ko riu na to ton ke lucky put in place a interim government kai ko hapur kai ke kawai ha kaha na e loto tangia pe loto mamai ai ko konga ia kaha ai mata vai e so ke puni mai pe ko Koia. O maoni apito ai whakaukau ke o mai. Ko ngā whak ke nai kauen he konga na hanga he toke tao define a term of reference. Ai nai mahu inga ia whak toke tao ko ngā whak he time kona ne pehe. Nai o mai tu I ai term of reference ke ngā ue ke ai tupleha ke pe moia. I he report kona na whai. Hange kona ke tala mai. Os atpe for scope mo mea ke nao whai ke whi ngā ue, ko ngata pea whi ngā ue he mea ko ia, o ke kakai whaka eke pea ko haho nao loto pea, o reporti mai I he whi scope pe ko ia. Aia ko term of reference ia na ngā ue aki, neongo na whakarea he toke tā ia, ko term of reference ko hui ngā ko ave reporti ke lalo o wawa ngata ai. Ka ko hui ngā ko tui ko whakarea e toke tā, ko ne uhinga whuk hanko lau, o me reporti e taha me kabineti to e hau me reporti e taha ia o huki whare area na o tui whio re vai. Ka koe whi hui whokia, koe hae whahinga term of reference, toko haina ne o anka nau tō lupe koe hae whahinga scope koe na e whai ake e nau ripoti, koe konga ia koe ke tauhanga I loi I he konga koe ne tau liliu. Ka koe ripoti e ua koe mahina ripoti kabineti koe mai ia me pureanga o e pare mia aha koe ko severe, toki ta severe. Ko ripoti taha koe hau I miwhe. Hau ia me opposition ni. Me he pro-democracy movement ni. Koia. Okay. Ka ki au koe intent ia, koe whakau whakaukau ia pure anga o aho ko ia. Ke nau hawhahinga mea ke nau manipulate. Ke lawa whatoni ia. Ai nau hanga ririu. Ai report ko stari ni afio. Koia. Penau ai rewa tawha ake taha ke nau roa. Ai rewa ke hange ko hafui ngāu le lei. Koia. Ke ongo le lei e te ringa. Kai lawa ke nau hanga o hijack e fui reporti.
Na e hanga e he toke tā o whakatātā ake i whakaukau koe ni. Na ata ripoti koe ai tupere hake, ke hanga e he kakai o whiri mai ka whakafofonga toko waono koe ki wharearea. Ai e kuna kakato mai ki wharearea. Pe hanga rewa e tu i o whiri e pare mia, mei he kau whakafofonga pe ko ia ku whiri mai e he kakai ki wharearea. Aia koe i whakatātai na e mai he toke tāha he polokalama. Aia na e whakatātai aki e he toke tāpeni. Pe hanga rewa ia whakawhantala rewa pe he. Ka pau koe tū rewa koe ia. Ka pau na e whai pe e mea koe na e tari he. Na e si tari he kakai e whakaukau koe ia. I he ripoti koe ia e tūpere hake. Na e mea mai pe koe kakai koe whiri mai koe e he kakai ki wharearea. Pe hanga re tu i o pick up ne pare mea. Pe whiri rewa he pare mea ne kau minista. Te nau kei kau pe i he whakataha toko ni. Aia koe na e anga ki ai ki mua. Ka ko uhinga ko hono furihi ko ia he ke ave pe ke whiri pe e he kakai e ka whafofonga pa nau whiri pe nau tolu ki nau tolu ko hai pare mea. Pe hanga rewa, mawahe rewa tu i ia o ai ene whakataha toko ni kehe pe anaia. Ko whakaukau ko lot ke tau wakai ange ke i whakaukau ko ia. Whapapa pe ke toi tae solo e. Koi. Ki mea koe nio ki whihia whakatiki ni kāre ki whakaukau e. Koi. E kuai whake ai mea mahu inga. The clarity o purpose. O purpose o reform na whai. He ku ka pau te whakafoki ke kuptau taha ko nistu tone solo e. Koi. Koe ne tū koe ki mua na iai koe tui mo Privy Council e pure uaki e. Ka whare area. E koe tui Privy Council me kabineti. E koe no inga koe kakai pe kabineti na ihe Privy Council. E? Koi. Sai. Pea koe ua, koe whare area pa tolu rewa whamauanga. O kui kai ke uhinga ia solo, ne kai ke uhinga ia pehe o kunau hoko, whaka sequence. Ke pehe o whika ura ke whika ua whika tolu. Koe whoi ti maa keisi ne mawhai ke whoi sino la lahi tolu. Ka wai jaha tahaya e maolunga he taha. Ka wai ho nau role, wai mo nau purpose. Ko whare area, koe fatua e lao, pe koe systemi, pe koe mechanisms, ke whakahoko aki he pure anga, hono whakamore ke tuku hau, o tāna ki me he kakai e whanua. That's the whole basic purpose. Koe mea a whare, mea rewa whakamau anga, ko no hanga whakatonu tonu ka pau e whai e whakahoko he pure anga, o mamahi kakai, ke nau hanga whakatontonu, pe whakahoko he pure anga, o nau whatongia he tuku hau, whakatatau ki he lao mo i sistemu o atu mei whare area. E sol. Koi. Sai. Koe liriu koe wanoa hongo fulu. Koe toi ase hingoa e tu i mo Privy Council he vahe mawhai. Koi. Uhinga? Koi. Ko hono lau maalia nai whatua ke whakaukau ko ia. He ko hono uhinga nai lahe outcry e kakai. He ngahi whai tu uni ai kabineti. Ka koe kabineti whiri he tu i. Koi. Koi. Ka koe ui koe nau o mamani. E tau e whawhangu. He taki. Ne ongo e tō no e kau kabineti, ka e awe pō tau he taki. Pea koe whawhangu na iku mau pō tau. He taki, ae koe tu ia e whanua. Ko ngai e taha e whakarerei na e whaamu ke whai. Ke whakatau ataina e sino ko ia ke ingei e ia, mo langi ia sino tatau ai pe. Koi. O hui ngai whakaukau. Koi. O hui ngai hano to ope he konistu tone, ai sino ko ia me mawhai tutun he tukau.
uhinga. Koi. Pea koe sai. Pea ka paurewa e pehengi. Ke whiri atu he kakai toko ua no. Pea toi whiri mai he tui ai pare mia. Pea ke i hoko pe palo pare matatau. O ke pehe e ngata ko wherewa ai kia e tau ai e mamahi. Koi. He kai ke ngata i he pare mia o hange koni he ahoni. E iku pea ave te kei tau. O kai pe solo mai palo pare mai na e uhinga e reformu. Ko uhinga poka ha tau o mai ha solution ke ne solo mai palo pare mai. Ko tahane ngahi nau koni o ko uhinga koi kia i. Na ia e panga e ni manoa miliona na e tuku i he bank account he panke Amerika. Ko trust fund. Ko sirini na whakataua ke passporti. Na e maherewa e ne awhio kau ministage na hoko ko kau trustee. Ko taiminga na e more ai panga. Ko hei na e lau de kakai. Aia ko uhinga e whatara noa e osa e tau hanga whirio i e tau solusini. Kwa ke tau e prese tau tole palo pare ma. Ue whaka lau maria ia a Nelson Mandela. Mana tui na pehe Mandela. Koe ngahi hia na e whai he kautaki o Afrika. Ki he kakai uri ko Afrika. Na i kai ke nau whakau o humanly possible. Ka koe whaunga na naulawai o reconcile ka nau move forward. Koe nau mai palpare ma split in the middle. Tulu ia e whai to'o and allow time to heal. Ke tau unu. Koe palpare ma koe sio. Oku kai wira po ke te COVID pe ko ta ma usia. Ai kai ke tau kai ke foki e solo ko huiga whakatara noa. He kai ke hange ko whakau ko ia. O si e tau whinga ke whakatara tui me he mono implicate i whai tūtoni ai executive. Kau toi wat peta to tanke ne toi whili mai pe e. Paka hau e ne whili o hala. Ko te watu whatata ko ni solo. Na ea e longo a me he kau loe ato hitang. Kono whili mai ai loea me nusila ho. A whiaki. Ke hau o reo he whamaulahi. So koe nau kaila ko ia. O nahanga implicate tui. So e more e alupe winga foke e whakatala no atu pou ni mana ni o sanga pe currency ko ni riu e hoko no taimi. Ko hai e makatuunga. Ko hai paces ne fai tutuni. Ko paces ne fai tutuni na ne pehe. Ko ui ko wako i Europe. Hesol. Ko ne hako i Europe o mahino ki ai. Ka pau he kai te tauha, ka pau he kai te hanga he hatui o whaka ataho nau sino me whai tutu une tu hau e kakai. Loko executive authority. Highly likely e hange pe ko ngai whanua Europe. Ko ne hau pe mama lo tu mama yako. Ta wau da toke foi elia ko ya. Aya ko winga whatala noa ko me apago pe o whapapa peka. Ka koe whakakau koe ke Oscar toa foi i riu da tau vai. Oscar pa tau te o ate peange tui. Hau o whiri i mai. Ai mea e lawe ai. Aia koe uhinga. Koe uhinga koe a aku. Koe kai koe ke tau e kuresi le rei. Kai ke whakanatula i li riu. Mo ngahi structure. So koe kupu tolu taha solo. Koe tau pehe koe foi keke koe complete.
keikia. O ku wahe tolu pe konga keke. Aia koe mawhai, koe pure i whanua, o ku wahe pe ke sino tolu. Koe whehu ia ka koe. Koe konga keke mei wheu hao moi whanahato koni. Heke me mina tore whe konga keke e tui. Koe ke kau e tui e ka koe mahe tolu. Anao ke foi mai tolu he oi foi mai tolu oi foi iriu he mai tolu ko ki mui kapinati pe fare area fa mawang os toi uri ai ko di sutone ka ja ta hai ria ki ai ai ko konga ke tena vai tolu pe kapinati fare area fa mawang ko fehu ya ko tai mini koe konga ke veo puke mai he tui mo de whanato koni. Aia ko kuinga koe tai whakanatula ia. Ko ne ai pēr mea tupu re whanua. Kai ke aha no makatu unga. Ke puna ea mai pēwhoi konga keke fo o ia nau puke mai. Kuo pau ke whai whe pakwakia. O koe sio ke kuinga, koe ko haloto ia ataha. Ka koe mea koe nau pehe. Nai tai tokanga kau FATUFONUA. Oe aho koia, ki he waka ke whahi henga kei tau whanau. Ai whaka o pehe he tokolahi he aki men ke ta whaaki taha. O ku mawahe ka tui, mahina pe tui aku i e ta whaaki pe ia ko ia e tui. E ni ta whaaki hoko e ko tui ko head of state ia o whanua mo ia ko ia. Pea mawahe marewa ngahi mawhai tolu ko ke tala noa ke he kup tolu taha. Pa behelewa he kau tawhaake taha he nai daime unau mai nau argument. O ku whia mau he tu i ke ai ne kau wharei. Pea hau i wai a whiri ne whatahato koni ke wharei ia. Pea tatau pe ia mo hanga e he pare mia o whiri ne kau wharei. Ke hau wharei ia i he ne tawhaake koa a ana. Aia lewa ko tuu ko ia ka pau tau pe he psai pe whi whiri ko ke wharei. Ko mawhai ko unau mau he taini mi ko ia ku ova ia he wharei. E whare e tui. A koe kina kei whare i pena tui tui ka ku mahalo ku ova. Ko tui ka palo pare mai ia ku hoko tai ni mi piveni. Sisolo, ke mama ke koe kau. Koe poi ni ia. Koe ke whehu ia hataha ia e kau ai whare i. Koe whehu ia taha ia whatato ko ni. Koe mea whehu ia koe nau konga keke mei whee. Koe. Mone apito ko i he tawhaaki fo ko ia e piveni na e ko ngai ni o ku fai ke e whamatala na e o mai foki e lope sentule ne akimeni Maria ne akimeni na ne o mai na ne tau kawe i pe e ia ne ongo ko ripoti ko ni atu pere hake na e o si tari he tui ka kua pau ke a whangatuku pe mea kotoa ko ki he lao ko ne ai pe ha mea ki he lao e a whangatuku i me whare area. O siko ia, pena aina e whai e koe na whakawhiki ki na e, ta mai e toki tā, ko tui une a whangatuku e lao, ki hene whamoni huawha, ta mai e lo peti, ko e lao ko pau ke whai e mi whare area, he kai ki o te kia haripotia e whakahu mai pe hoko e lao, ko pau pe ke hau ki whare area ke nauhanga o whai hono liriu, mono whahoko e ngau e kia i mo ngai tipeiti, pe toki hoko ko e lao, ko i ai, o ku tae whakoni tu tone lere mai ko e whare area, me he aho ko ia o au mai ki he ahoni. Ko ta whaaki ia o whai kia wakai, ko ngana, nei te kampek whakalo pete ne tala mai e ia, ai whi e ne aki mene taha. Ka paurewa o tai whakoni stu tone. Pana ke hu ko whare area wa whiongo fulu ke taha wha, aina ke whare area tai whakoni stu tone pe ko i loto ai. Pena kai ki hanga e toke tā o mai e tari ki he whi aki mene ka lo peti. Ka konga ni ko whai kia si o ku mo oni o ku kei hoko ko constitutional crisis o kei palparema tai whakalao e whare area, pena e hoko pe fo i o mai a koe ka tupou nima, whotu hangare tupou nima, tari koe ngahi ripoti mo hafua ngahi mea koe ia, pea ko hangarewa fo i tari a koe a rapai e fo i konga ki mua. Ka nau maare ia piweni he na e te whoki mai whoki to e tāone ngā oe aki, ai mea koe koe i ho tawha aki wiko sequence o ke whaatala noa ki ai, e whehui mai koe he toke tā, ko sequence, ko mea mahu inga. Ko haina e ulaki tari, ko haina ne ulaki tari ripoti ko sequence o mahu inga ki whai. O ku whihi holo ai tala noa i loto piweni i he ukonga ko ni ko hao wakai ki ai.
Solo, koe fui isi o e dea malu ngea uke mono mai pehe fui mai. Ai tā mai ke ta polo mai ta kere ti. Ko mawinga ia fukahe whakatala noa solo. Ke tala noa e mama o te tau tala noa o te tau tala noa i hate whainga a pai esi. Ka pate ta kamata mai he fo i ko whea kua whanga tuku. Ena na ula kamata whanga na tala noa. Tala mai e toke tā. Ko e time pe kou tāria he tu i a lipoti ko e a whanga tuku ia. Io. Ta kamata mai whikonko ia. O circumstance o le anga i whakaukau. Ko whamatala pene ke whakaukau. Ka not necessarily ko mea tonu. Ka tuange ke hanga qualify e whakaukau. Providing a logical thinking ke hanga i whakaukau. Ki au ia ku circumstantial. Oi o ku whakatou e lava pe ke whakatou tonu pena. Manitui, o ku kehe tau taranoa ki he fix, mo tau taranoa ki he intent. E mea i he whakaukau. E malava pe o toi ai mo uhinga ia. E mea whakatolo ua pe na ua. Ka koe mea nea ku whemau ke hulu i ki foi atawhalahi ai solo, Ko whare area, ke whaua ai lao ke ne kawene a ke whonua. Sai. Koe foi ripoti ko ni na whakapatonu ki he relinquish he ne a whiohono mawhai. Sai. Logically, ka pau tau pehepe tau assume pe for argument's sake. Os loto e tui ke relinquish mai ni mawhai i he whotonga ripoti na provide that way. Koe whakaukau ka lo peti ke o mai ki wharearea ke toi tālanga i ai pe unau tāri kai o tui kai so. He kohono uhinga koe taranoa ki he mawhai e tui. O kune loto o tohi he konisto tone hono mawhai ke taimi ko ia na kutolu noa na kutolu noa ko tui ai pure ulo aki ka ui he vahe foi keke kon ko lau tui mo e kabineti ka ko whakataha i tui mo kabineti ko privy council uhinga i lau solo sai ko i ripote ni ke ne hanga o mai ai whakaukau hono reformu ai tau konisto tone ke alu mo whaamu mo teke a temokalati ke coexist a pure anga haatui pe mo temokalati kapau na ko haripote solo kapau ko haripote ni whekauaki mo whakotu umai ke review e lao kere pe koha toi mea kehe ange. O kuinga ulau pe kono tamate e komson uhila. O keirewa ai meri kia i wharearea ke nauhanga tālanga. Ia i loto e kakai. Pe koe hae mea loto ke kakai. Koe term of reference koe koe pe umako whafoki. Nai os ave pasi wharearea ave ke komit koe ni. Pe whai ripoti ai nau findings o ave ke tui. Kono entos koe tui anda he konistu tone aho koe ia. O koutui tatawa mo Steven i wajaha mawhaia e wharearea ke nau. Mahino ko wharearea u whaua e lao. Koe purpose lewa wharearea he foi situation koe ni. Ke nau hanga o operationalize e lao ai reporti ki he lao. Ke o ate reporti o draft ake lao. Ko processi ia. Kau kai ke uhinga hono kau kai ke uhinga ko wharearea u whaua e lao. Ke nauhanga o toi whakataha i report ko stari na fio. Toi mai mo ki report ai kabineti, mai mo report ai oppositioni. Ke whakatonu huia ia te o kai mea e whemau ke toi whakarere. O toi kai uhinga ia Steven ki he crisis. I he uhinga na i kai ke whakahoko e whina ngalo i ne a fio.
Au mo ni pe a lo pe tia po fare area fa uai lao. Ta ia context. Ia context o fa kau ko lipote ne afio. Fe kau acton pe mo hono mafai. Ka eu tu waha na te ia ha meriti. Pe veriti ti ke to ala fare area o to hai o to kuki. Ai foi lipoto ya. Koi. Ai ko foi konga ia mahu inga apito ke inga ke mahino I foi tana ko ki hanga o mai I he context ko ia ma ai ko hanga pe ia ko hano ko ha tofolo fola mai tu I o ku ko o atu e mafai ko e ke ko loto le rei ke o atu e mafai ko a veia ki he ai pa kono o mai ko ia ko ke te ai ha to e space ia oia Steveni ko hai o te ia ane mafai ke ne to hanga o to ai ke ne to tiskasi ai loto ne afio. Koi. Anda he koni sulto ne ako ia. Koi. Ai ko mahina o pito ai foi konga ko ia. Ai ko foi konga pe ia o ku pipiki ki ai toke tā. Ai ko ne to e ala pe koko to e ririu whapalangi mo te discuss ko e whare area ai ko crisis level ai ko ni stuto ne ia I hene tu ko ia. Ai rewa he ta whaaki rewa ko ia ko ngā tau hoko mai whoku me ta whaaki ko ia ku mahina whi tu kunga ripotia tu po wha. Pea hala whoka tu po wha ia I tau pe ko ia. Pea hoko hagareba tu po ni mai ia o hoko ko tu. Ai o ne mau pe ia whoke mawhai ko tui, ai mawhai pe tatau pe na ia tu po wha. O te whotu urewa ko ai CEC. O hau rewa mri poti ko ia aluat me whare area. Pea tari rewa tu ia whamoni hua whai ai ni kou tau riri koe wafe hongo fulu. Ai ko foi ko ngai taha ku o ku wakai ko kia e toke tā. Ngā whoki re toke tā ke sequence. Ne ongo pe ko tu pou ni mai ko tu pou whai. Ka nai ulaki tari e mea e ka tu pou wha. To tonu ke tuko e mea ka tu pou ni maga ai mea tu pou wha. I he tu ko ia he sequence. Koe foi mea koe aki me whakata mai pe. Koe. E kono moni whak solo. O koe me wiki ia he aki men ko ia. Kau koe pehe solo e mo ui fe moving forward te whanua. Koe. O koe mea he tāpuru solo pehe. Koe mea koe fairway. Koe mea koe out of bound. Koe fairway, koe acceptable. Koe mea wheitu ia o ku ngofua. Koe out of bound o ku kapu. Koe. Kau peheni. Ka pāte ke tāi ho foi pulu out of bound. Pea ke hoko atu pe koe ho o vai ngā. Kai ke tikrea o ke out of bound. Koe. E disqualify ho score kātia koe. Koe kau kai ke hui ngai ke ngata. Kai ke toa hawhainga ko te out of bound be pa te mate ai. Koe. O koe e foi whatongi ai he foi out of bound ko ia. Ke lava o mai e te ngofua ke te hoko atu kau he whanonga, he wainga. Uraki, pau ke te uraki krea na te out of bound. Ua, pau ke te tānaki a te foi penalty ua ki ho skoa kāti. E out of bound. Ai koe te tikrea pa te accept penalty. Pea te perei whakafokirewa e te foi pulu fo au ki he fairway. Pea oku kei kau pe ho foi pulu ko ia. He qualify he wainga. If you fail to do that, ko ho score ka te disqualify. Nani. Koi. Sai, ko o mai ka te situation ko ni he anga iksio. Hange ko whakarea, o mai reporti, pea hala tupo whai. Koi. Huma tupo ni mai. Ha uia. Huma tupo ni mai o sfai e whare area ia. Ai modification goni ki he Reporting. Ki he reporti. Ai au tau pe, os out of bound a whare area ia.
Koi. Aia koe foi mea koe o kousi au ki ai. Humere watu pou ni mai au tikrea na iai foi out of pound. Ai e ko mit fo ou. Ke pere iai e hoko atu. Ke toi fatu mai ai report fo ou. Aia ko veu i rewa. E disqualify e foi pulu fo ou. Veu hanga o ne hanga qualify e foi pulu fo ou ke hoko atu. Ai ko hanga patanoa. He ko hanga ko winga ko mai fatata ko ai me akapau ne ka ke toi drop e tupo nima. Ha foi pulu fo ou. Kana hoko atu he report ko ni na out of pound ni. Ai pehe na kai toton ke na te ara ki ai. O ko tu ke foi crisis ko na. Ka ko os rectify ko me malo to e malo. Ke in care foi penalty he ki ka fa report ni. Ma ko te me ke o mai foi tautea. Ke to po ni mo me. Io foi tu stroke penalty ko ya. Entonces que ave que farearea ko na na to ya ke report. Ka kana ka pe. Ka ko me ko sio ga ku na os drop foi por fo ia o play mai ke fairway pe hoko mai tau fononga. Ia ko tu ko aki meni na whenga lo petiko ke ne hanga o mai. Ai ia i he whakau ko ia neongo pena o si hanga tupo wha o tari a ripoti ko ka ko uhinga ko ne malo ko ne hala tupo wha pe haurewa hono taloni ke taloni hoko ko tu i o tonga tupo nima. Ai ia na o gwele whainga maari ka tupo nima ke ne tala mai tau foki peo ai pe mea na tari ko he tamai tupo wha. Pe ko ine tikrea pe ia hane mea fo o hange ko lautu tikrea ia fi mau ko ni hoko o mai leo me komiti ko nga ke hoko to ake vai nga ki au ke ngatanga ai ko ngai na fai ko i he tau mea kai time ta tau foki piveni o ku e tu ia neongo na lava to po ni mai o foka hoko ke kakato liliu ai mea ko na fai ka fi ma au ko fai fo i vai nga o aloa o ke ne o si o kakato fo i liliu ka ko me ko no ke fai holo ai talanga ia ko ngai ka kano ko i loto na fai ko ngai report na fai ke liliu ko ia o palo pare mana alo liliu o au ka ku ke fie ma o pe liliu ia ke la ngai me o fie ma o ke fai ai nga o ki ai i ne tu ko tai ni mi o ko ke tu yo to tonu ke o ko me ni ko ke te fai pe hano te wakai tau o FATUFONUA na fai ko ia ke te whahanga au ke ai PIVENI pe tuku ai pe ke tau ki pe hea tu ke lau hatau e di manoa ka toki waha kai ki ai. Koe whare me machi e tuku noa i ai pe. Koe hake foko lau crisis, constitutional crisis mai foke leading up ke pe kia ka tupo wha. Toi tau be mai foi report ko ni wa leading up ke pe kia tu boni. Koi. Pe ono mau hange pe ko fa no high check tau liu foi kau o fata to koni fare i ko na ko e target pa mo flexible he ono pure anga e ko me ko imagino ko kau e reporti na pe ko step uluaken ko foi long evolutionary path ko foi hala fononga o liliu ka ko foi step uluaken ko fare ko tu ko nima ko hoku le taha a buena mana tu tautano ai he wa fe mavalu ono fa o term of reference for all ke faya ke ngau ko committee ko ni sa share ko ton what e ka be motive nei ke fa ke ga wa no fulu
Nā ne pehe I he taha ne ngahi interview. Kaka pau hao whare area I he kahau o nau whakaukau ke he ririu o whakatatau ke taimi tū ia ki ai. Ai koe uhi ngā solo constitutions it should be a living entity. Ko mea mo ui. O ke lono ai ko loka ko ni su tone patau hange tau pore ko ni su tone taval fitu ma ko lolo atahai. Fai longa ia whakapuuri solo. The essence of education is continuously improvement. Pea koe whakailonga ia mama lotu mama ako ka pau waha mea tau whatonga I ngai whaunga system whakalao whakoni skutone o kwhe mau ke align ke anga tai mi mo alu mo ngai knowledge for o whau. Kai ke utui to ton ke lokaki. Ke pe koe mahino koe ki tau pene o fulu tahau e tau whae osi mahino palparema. Koe ware pe ka pau e pe tu ke tau ni manoa. That is so silly. Wange nia ko tau whatonga ku tō si pihe I he luo. Ka tuku pe ai ka tau o kai ke I fail to make sense. Ai ako ko whakapoto taha ka te au. Ka kutui koe lau maari e solo na ke whaka ingo ai POLOKALAM mau tuaki whakere au me kakai. Ke whatponua po ka koko te whai noa. Ai reo ke tau hanga o tuaki koko. Nā kuhinga whakere ke tau tala noa ai tau hala whanonga. Ke tau lawa ilo e mata vai. Pea whai ai whakalere I. Whai ahano whakalere I. Koe hano uinga. He ka pau tau ongo tau whaingata ia tau tangata koe ni. Hame ka tau tuku noa ia ke whaingata ia tau tangata hoko. Koe hanga ia whakaukau. Ai koe winga I koe bea. O kuma winga ke tala noa I whai ririu ASAP. Babe da. Koe taha whaki ai pakutuka konga wha au sia te taki I AFP ki ai koe ngā koe te taimi. Koe taha ia mea kwhai ki ai hoha he taini mi e piveni. Koe wafe taha whāna hanga he pureanga ko ia o Lord Tui Wagano o ai ana minister I he justice ia Clive Edwards pia mo kau pureanga ko taimi ko na hanga o mai e koe ai taha totongi mai taha pia mi to pureanga ko expert he constituto ne pia ne hao wakai e tauririu constituto ne he ririu pia ku ilo beha kakai ia taha kotoa ia a report ko ni o ne whakaha mai ko maolalo taha ni mo COVID taha ni o constituto ne ko lava ke mamata ki ai. Pe mo ha fu ne ngai whakamatala ki he COVID ko whaiririu ko ni. Ko ngai ni whai kia ho haa, ko ta wane valo me he ripoti ko ni. Te kai ke whai haa. Te kai ke whai hanga aue e ki ai ki ngā. He ka pau tala mai ko o ku COVID taha apito e tau mea he Pasifiki mo mamani I he constituto ni. Pe ko totoni ke whai hanga aue kai ko me ai ko toton ke serious e wakai ke whare area ko wakai ke pure anga ko wai o kai ki whahanga au ki ai tau ne valo me he report na mai ta na toton he pure anga tonga ta ko ni ki ha fai mona bitsola ka ko me nia ko fa tara no ke solo ko tuai ko o hano whangare I me ko tope o matunga e ke lava he fonuani o troa demarcation clear demarcation o tau social structure me tau political structure ka pau ko ni solo ko tau fukakai a ko ni now scholars o kunau ke fihia pe nau toluia o ke tala pe ko mafai tu I o whakarevereva o topu tapu o kai ke tohi solo ko pe au o ko tunga whakatu tamake ka hau e whanuan ka pau ko ia. Me ko whe maoi uhinga o lai pe whau whaitara noa solo uhinga whoki hono hanga ko mawhai atu po uruaki he aho ko ia nai whakarevereva nai topu tapu pene kai ke tohi ia uhinga I blauso
hape me na hono loto hape me na fokau ko me na fai tutuni me na hoko ko lao ka ko hinga yo no mai ko ni studone ka pa wa ma fai to hi o ai ke puna e solo ko ate fokau kau ko ni he ko elito ni pare ma ko ka to ai me ko na ke fo mata mai ko solo ko pa ko ni mo ai mo nga fipa to ko tsunami ko fekau ta ko roto pe ke vai na hoko pe ko ako ke funoi ko fekau na o mai ai i he awe o tua iti eyes of God kai ke to ai nei kai ke to ai i roi tai mo na fihi ai hala alu ko ni ki ko hala ko ni to foa ko hala re ni wa en bo re ni fa ia so fa te ala tu fa mai hau ko kuinga en sol ko kuinga na i kai to ai ha mau inga ta ha koloa e aho ko ia kai to ia ha mau inga ta ha mafai na reduce tanga ta tonga ko tope ta kau be mo solo ko ate talanoa ko ni ke tolo lot na hake pe au go e mata fanga no sopu e panke pa mo palasi na tuku mai kuini ha we mo ne kau sotia ko fakatapu ang penso ka ko nga ke demonstrate faka kau malungan na kai to pe mai he kakai ko hai kau sotia ko hai kuini kai te pe mai kakai ko hai kau fai fikau pe ko hai ai kau minister kau CEO they were all reduced to say kai ke to lava foki to ke faka ata hala ia manu tawanga ko ni tatangi mai pe ai haere faka ata hala ale ko aho ko ni na kai ke to ko mo ui be ko na mo ui be mo si hova na asibai dai ya ko hinga poini ko tala noa ko eke foki ha hinga fainga ta ai ke faka tonu ki he fai to tonu mo me to tonu ha hinga fainga ta ko ikai ke taulava o provide for clarity mo loto lahi fe unga ai kehe ai tau social structure me tau political structure ha o ia fai na kai no tau ai fai to konta pui fonua ki fonua vale ko tau wa fu ka hape mala wa puna ta hape ko keiti mai hu mai di rodoni ko fe hu ia tu ha o ia fai na ta it's exactly the same it's exactly the same answer ke ko poi ni ga aku solo ke gila me te pe ko ni me kai da o kwai me ai o kwai me ko si o lo na mana tu e para no e paluti e hopo ko ke tangi mas mi mo mi prisone ha to koni ono puke ia ene tala ko ai pului feke na kuongo i he feinga ko ia aho ko ia ai mafasia ia te au ai hange ku ata mai o ku puno e taha ko toa ko tau fa o ko tau faunga fatunga motua na kai ke aha me fa babata ki fai to no mo fa mau to na kuongo i me ira ko ha o fa no ke fineki me na wai ko mana tu i pe au ia ai lau to fa sa pate tala no ka ai sape mo apten kom ai tano ko kane kanisa hono fekau i ke na puno ki fatunga motu ape ko e puno ke fu kamapua ka tu ko me to ton na ko ngo ya pito me o ke lo fatonga he fonuan ka tu sai peia
O ela kapai te ke mui pe ko ngahi hufi fare ngahi mea whakapure anga. O ke ilo ai whakatap-tapu ke ne awhio, ke otua. E ulawa se teste tape se teste. Kau ke ilo ai whakatap-tapu ke whatunga motua. Lawa pe whaka katoi. Pea toki lau siva, o la a ko wunga whanua, ongo, peko e ono i la a. So, o ko ongo, o sai pe tau whatunga motua e tau so sa. Ka ke sio ke mea ko ia solo, au tau wala i sa molo. Au ke palo, ko ke te huai waki, o toi hau mono fihu ona. E solo. Ngari lau noa mea ko tala noa ki ai. Kau kuiai ai implication. Ki he mindset ki pa mo attitude. Koe la a koe nau ia natula, nau ia si ho. Sio wa upenia tau whakahoa e tau tole tau tui ki he la a. E koe la a ko piki a, pa uia koe la a ko unga whanua. Ka la a o kei moi pa uia o kei. Ulo pe la a. Koe la a koe nau ia si hova. Nau ia o tua o universi. Koe whewe e tu nai whewe i la a e tai nai pai mo ngafi. Kei ono taria whewe ke pe mai ha uhinga. E koe talo e humai ngai whakarerei. Kene o mai e pure le rei ke whanuan mono kei loka ipe. Koe uhinga ko mea kon tano tai. Koe ia pe solo. Koe tai. Koe, mahalo vito, e piven ko tui mahalo ku whiungai e ta polokalama he ahoni. Ta toki hoko atu hawhai maari e hoko mai te mao hawhai maari e ki ta polokalama. Ka papuk te ahamea ke te whie whakaoseak, para i kai te ta whiungai pe i ta polokalama. Uwe vaos te au kia. Ke ilo e ka kai kokona ke whahingoa po ka maa. O koto ni mani o talabai ko si whanongo pe ka kai. Okay, opat solo. Malo pivene, opat. Malo apito e kainga e lava e tau polokalama koia, FATUFONUA fo'ou, ai a ko maiheni mong pivene, whahoko ate tau polokalama koe ahoni, e whakatawange pena e onglerei atu e polokalama koe ni ke tiki motolu ki apina, pia malo moha mo kau mai, ka tak peka ke lava mao ho whainga maari e ke mui atu homo comment, mo tohi mai, te toki hanga follow up ia ke polokalama hoko, ke lava ke o mai hanga whakau ai ke oange, ke kau pehe tokoni hono lango ko ia polokalama ka hoko mai pia mo piveni piukala. Ka whamalo lahi atu ka tiki mo tolu i he lava le rei ko ia ke tau kau whataha i he polokalama koe ni. Kai ke ngatai whamalo foki ki he South Pacific Loans. So kai ke ngalo e tau kau sponsor South Pacific Loans o kunau tokoni ma upe ke tiki tau tolu i he ngahi polokalama koe whahoko at mi he ni. Fika telefoni e South Pacific Loans ko noa valungeau, valu, hiva valu. Noa valungeau, valu, hiva valu, ko e fika telefonia e lava ke mao atu ai e South Pacific Loans. Ka pau ke fia mao, hao no, pete ke fia mao, whainga tā maki whapaanga, pete ke fia mao beha whainga se niti, whakatau hao mea lere, whakatau hao a totonga e ka hangahi mo ua, pe ave ki tonga, o na ke hanga kehe pe me Static to Bow, pe mo e South Pacific Finance. So noa valungeau, valu, hiva valu, ko e fia telefonia, te ke lava ia whetu taki, kia Static to Bow, i he South Pacific Finance. Malo apito Static to Bow, pe mo South Pacific Loans, mo ki toko ni mai, ke sponsor e tau ngahi polokalama. O lava ke o atu miheni, i he wike kotoa pe. Kake ngatai, ko tau, o si alu foke tau uta ko ia ki tonga, ko uta fo'o eni ai page facing store, ai au tu hanga atu kihe, tau mai pe au building. Teke lava o mamata e nau wala, pe meihe e nau wharekoloa. Unau ngau e taim kakato, kamata ia aneaf, o hoko atu ai pe, e ngahi aho ngāwe, o si whaatai tonga, ke foke ngahi business i ke nau ngahi aho ngāwe, pea na o si mau foke pe mo nau ngofua pe me, potu ngai mo ui, ke nau ngāwe, whakalere e nau business i. Ka whamalo ke page fashion store, e nau tokoni mai ko ia, i he tau ngahi polokalama whahoko. Whia mau wala, kofu maari, koe
kofu ki he polo, ko e kofu ki he ngahi koristutuku, tonga hai ko ria hona ko api fo o kunsa lote mo fefua. Teke lava mau kotoa ia, pe mei he wharekoloa wala ko ia iPage Fashion Store o ku sisi, ka koe wala ku ia ia ku whawha ofa, pe kake ngā tai ka ngahi a ke ngai e kuonga. Koe na uta fo o, ku o si whaheka ki he waka, lava ke whono ngā tuia, mahalo pe ke he wika hau ku o tau atu ki tongana. Ka i he taimta tau pe koe wala i loto, ku lahi anoa pe ia, ke whiri me ai haumanako. Whetu taki hake ki ai, i he whea ki pa mo e tau mo e pia o peuting. Koe konga ia ho tokoni, ki he tau ngahi polokalama ko ia ko atu miheni, ke lava ke hoko atu, ko hofa tau hao wala meia te kina atoa. Mei he page Fashion Store. Koe ngata pe e tau polokalama koe ki ahoni, amanaki ke whahoko e tau polokalama, tufunga whanua alo au. I he hoko a tahawa. Aia ko ha miniti e whanoa miheni, ko foki mai pe mo palofesa to ke tā sesi o laftani ke whakahoko atu e tau polokalama ko ia, tufunga whanua alo au ki he wikeni ka mo mea. She